Din hija Gaza qabel kampanja qalila u rrieda tal-Iżraeljani għal 15-il xahar kontinwu fuq meddart li ma tkoprix aktar minn 25 mil, 40 kilometru, fuq il-Mediterran bejn Iżrael u l-Eġittu, fejn jgħixu madwar 2,300,000 Palestinjani. Storikament, mal-milja ta' miljuni ta' snin, Gaza serviet bħala port strateġiku għal diversi popli. Illum, Gaza hija biss farka kaotika ta' dak li kienet qabel is-7 ta' Diċembru tal-2023. Iżda dejjem hekk jirnexxi, ftehim magħluq fihom il-ġlied bejn l-Iżraeljani u l-Ħamas bl-intervent tal-Qatar u l-Istati Uniti, mistenni witti triq għal tmiem ta' kampanja militari, kampanja li qerdet żoni ewlenin f'Gaza, swit il-ħajja ta' mill-inqas 46,000 persuna. B'dan il-ftehim truppi Iżraeljani mistenni jirtiraw lejn il-Lvant, li lin minn żoni popolati mill-maġġoranza tal-Palestinjani f'Gaza. Il-ftehim se jkun mifrux fi 3 fażijiet imqasma fuq 6 ġimgħat, bit-teħid tal-vot formali fil-Knesset, il-Parlament Iżraeljan, jsegwi l-approvazzjoni tal-Kabinett Iżraeljan. L-ewwel fażi tal-ftehim ser twassal biex inħellsu 33 ostaġġ, inkluż nisa, tfal u anzjani, li se jkunu mparta ma' priġuniera Palestinjani arrestati f'ħabsijiet Iżraeljani. 251 ostaġġ huma maħsuba li nħatfu mill-Ħamas, għad minnhom maqtula f'dawn il-15-il xahar. Taħt il-ftehim kif maqbul bejn iż-żewġ naħat, l-ewwel ostaġġ Iżraeljani mistennija jinħelsu nhar il-Ħadd 19 ta' Jannar. Minkejja li qalu li huma kuntenti bil-ftehim, uħud mill-familjari tal-ostaġġi maqtula qalu li wasal tard wisq. This deal comes too late for my son Guy, whose life will not be saved, but it can be brought back home to burial here. Our work is not done. We will not rest until every hostage is home, the living and the dead. They all need to return to us, to their family. Il-vot fil-Knesset kien ittardjat wara il-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu il-ħamis akkuża lil Ħamas li qegħdin jippruvaw bidlu partijiet tal-ftehim maqbul u ffirmat bejn iż-żewġ naħat, l-Istati Uniti u l-Qatar nhar l-4 f'Doha. Il-mossa ta' dewmien kienet ikkritikata minn uħud, hekk kif aġenziji internazzjonali rrappurtaw li minkejja qbil l-attakki tal-Iżraeljani stoktaw nhar il-ħamis kien irrapportat li l-attakki waslu għal mill-inqas 100 fatalità oħra f'partijiet fil-meda ta' Gaza. Elementi estremi fih dan il-poplu Iżraeljan intant qegħdin jipprotestaw b'att ta' dimostranti mill-lemin estrem juru l-għadab tagħhom għal mod kif Netanyahu qabel mal-ftehim.